Yes, munyemerere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze makuru yo kuri uyu mugoroba ni ku cyumweru ni tariki 30 Gushyingo muri mwaka wa 2025 na makuru asoza ayuyu munsi na makuru kandi asoza ayuko kwezi. Nezerere ko muri hamwe natwe ndabwira yuko ubu twerekeje ku mirongo y'urugamba ndagenda ngerageza kunyura hirya no hino mbabwire uko urugamba rwiriwe ariko mbabwire nuko ibintu biraye. Turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo muri Warungu ahitwa Tubimbi Square 25 yerekuye bombe nyuma yo kuva Minembwe ariko ngo yagera Warungu igatangira kurekura amabombe y'urufaya. Muri Warikare abanyamari abasenegare aba-Ukrainian n'aba Black Waters ebo muri Amerika tayari abana abacanshiro bamaze kugera ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi aba rero abakaba bamanutse n'ibikoresho abihambaye. Turaza kurebera hamwe ibyabo ukuri kutavugwa kubivugwa ko habaye imirwano mu Rugezi. Aha nako turaza kunyarukirayo turebera hamwe ko ibintu byiriwe byifashe, dore ko hari amakuru avuga yuko ahanga n'ubundi naho Square 25 yo ku ruhande rwa leta ya Kongo yongeye kurekura urufaya rw'amabombe menshi cyane. Ibi byose turaza kubisangira hamwe namwe. Turaza kunyarukira muri turi mbabwire ko umwe mu bimukira yahafatiwe na akaba ngo ari uwo mu mutwe wa Kodeko. Turaza kurebera hamwe uko muri turi naho ibintu bimeze magingo yangaya. Raporo iravuga iki ku bijyanye n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kurasirwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Biravuga yuko uru rugamba rukomeje kuba imberenge aha muri Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Abarundi bakomeje gupfa umusubirizo, abandi ngo bakaba barimo gushyirwaho agahato. Turaza kurebera hamwe aka gahato bari gushyirwaho ariko kandi ababwira ko abacanshuro tayari bamaze kwimanukira hamwe nga baravuga yuko ngo bagiye gufatana cyangwa se gutana mu mitwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kurebera hamwe byose uko kugeza ubu byifashe. Umujyi wa Uvira ndakubwira ko umwuka wongeye kuba mubi hagati y'abarwanyi b'intare za hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC n'abawazarendo bakaba bongeye gutana mu mitwe. Muri Masisi hongeye kuvugwa imirwano. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe uko ibintu byifashe. Mwese rero nshuti bavandimwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbaye ikaze kandi nkomeza kubifuriza kugubwa neza. Nizere ko mwagize icyumweru cyiza, bagiye gusenga nizere ko mwagize amasengesho meza, abiriwe mu kazi nizere ko mwagize akazi keza, abagize izindi gahunda namwe nizere ko ari gahunda zabaye izitanga umugisha n'amahoro. Munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, ubundi mukanya twanzike n'aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Umukada, hani ku Ibendera TV, nongeye kubaha ikaze makuru agezweho akura ya masaha na makuru kandi ushobora gutangamo igitekerezo. Gutanga igitekerezo cyawe ushobora kutwandikira kuri WhatsApp na kamenyetso ko guteranya 250 ukaduha igitekerezo cyangwa waba wifuza kwinjira mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV nabwo ukatwandikira unyuze kuri WhatsApp ukoresheje ku iyi nimero. Icyitonderwa, iyi nimero ntago kuyihamagaraho byemewe.
reka abantu baherereye mu Rwanda mu turere dutandukanye mbifurize kugira ijoro ryiza, nizere ko mwagize icyumweru cyiza. Ubwo ndavuga abaherereye mu karere ka Kayonza, abari i Nyagatare, abari Rulindo, abari mu mujyi wa Kigali, abari Karongi, abari Gakenke n'ahandi. Ikaze muri aya makuru. Abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, abari mu Burundi, abari Kenya, abari Tanzania, abari Zambia, Sudan na Malawi, namwe mbahaye ikaze. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe yambo, abari mu Bubiligi, mu Buholandi, Norvege, Australia n'ahandi, namwe mbahaye ikaze muri aya makuru. Reka aya makuru tuyahere kuri iyi nkuru ivuga yuko abarwanyi b'abacanshuro tayari bamaze kwambara imyambaro yabo n'ibikoresho bakamanuka muri Walungu. Aba rero ngo bamanutse guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko abacanshuro nyuma yuko abarundi bakomeje guhondahondwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ahangaha muri Walungu, abacanshuro tayari ubu ngo bamaze kwambarira urugamba, ndetse ngo bakaba bamanutse bitwaje ibikoresho birimo indege za drone ndetse n'intwaro ziremereye. Bakaba bavuze yuko ngo bagiye kwihanganira ubwabo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, nyuma yuko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bayabangiye ingata, aba wazarendo bakayabangira ingata, abarundi bakaba mwizirikaho abakizirika, ariko nabo ibintu bikaba bikomeje kunanirana. Ubu tuvugana rero abacanshuro abandi bo muri Colombia twagiye tubabwira bageze aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakadiployingwa Kisangane bakamanuka Uvira. Ubu rero ndababwira yuko ngo bamaze kumanuka tayari, bakaba bavuga yuko ngo abagiye gukemura ikibazo cyo muri Walungu. Tukiri aha Walungu kandi reka mbabwire yuko uyu munsi Sukhoi 25 yo ku ruhande rwa leta ya Kongo yongeye kurasa amabombe ubutitsa muri Walungu. Ahangaha rero indege ngo yamanutse yerekeza aha muri Walungu, hanyuma igeze ahitwa Tubimbi irekura urufaya rw'amasasu, nyuma yuko ngo yari iturutse mu Minembwe, ariko yagera ahangaha Walungu ikarekura bombe z'urufaya. Ni indege rero yafashe ikirere mu gitondo cyo kuri uyu munsi, no kuvuga kuri iki cyumweru cya 30 Ugushyingo muri uyu mwaka. Hanyuma rero imanuka muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi ndege bamwe bavuga yuko ngo yahagurukiye Bujumbura mu Burundi, ariko ndakubwira yuko iyi ndege itahagurukiye mu Burundi, ahubwo indege yahagurukiye mu bice bya Kisangani, irangije iramanuka igera Minembwe. Ndakubwira icyo iyi ndege yari igiye kumara Minembwe rero, ko amakuru avuga yuko iyi ndege ngo yari igiye mu bikorwa by'ubutasi no kuneka ngo irebe aho abarwanyi batwirwaneho ibirindiro byabo biherereye. Amakuru avuga yuko n'ubundi indege ngo yanyuze muri iki kirere, ariko ngo nize kuhatinda, ahubwo igahita imanuka Walungu igatangira kurekura urufaya rw'amasasu igeze mu gace ka Tubimbi. Nkuko amakuru aturuka ngaha agera ku Ibendera TV abitangaza, iyi ndege ngo ntago yaje kumara igihe kinini cyane, kubera yuko ngo yamanutse ifite ubwoba yuko radari z'abarwanyi b'intare za Sarambwe zishobora kugira gutya zigahita azihanura. Iyi rero yaje gukomeza n'ubundi yikoza Minembwe, iramanuka yikoza aha muri ibice bya Tubimbi, irangije irekura urufaya rw'amabombe. Ikaba rero ngo inyuma yuko yirekuye urufaya rw'amasasu, n'ubundi iyi ndege ngo yahise iburirwa irengero. Biravuga ko iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ngo yari iyobowe n'abacanshuro, aho ngo abari bafatanyije n'abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko ngo abakaba batigeze batinda ahangaha, nubwo ngo bahageze bakarekura amabombe, ariko ngo bari bafite ubwoba yuko iyi ndege ishobora guhanurwa, bityo rero barahikoza, ariko amaguru bahita bayabangira ingata.
tuvuye rero mu by'indege ndagira ngo mubwire yuko noneho twerekeje Walikale, abanyamari, abasenegare, abayikireniye n'aba Black Waters bo muri Amerika bongeye kwisuka ku bwinshi muri Walikale, bakaba bageze muri Walikale. Rero amakuru akavuga yuko ngo abahageze mu rukerera rwo kuri uyu munsi, bakaba kandi ngo aba akambitsa muri Walikale n'ibikoresho byabo. Aba bose baje mu mugambi wo kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bivugwa ko ngo umubare w'aba abacancuro uri hagati y'abagera kuri 500 na 700. Muri abageze aha ngaha rero harimo ngo abahanga mu kuyobora drone, hakabamo ngo abahanga mu gukoresha drone, hakabamo abahanga ngo mu kuyobora indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, hakabamo kandi ngo n'abahanga mu gutega uduco, no kuvuga abahanga mu gutega za ambushi zitandukanye. Icyo kwibaza aha ngaha ni ukwibaza ngo ese abo bazarusyaho nyuma yuko n'ubundi abacanshuro benshi bagiye baza muri iyi mirwano, ariko ibintu bikaza kunanirana, urugamba rukabacanga ndetse bagacanganyukirwa. Icyo nakubwira nuko nubwo biba bivugwa yuko ngo abangaba araba Black Waters cyangwa se ari abacanshuro, hari amakuru avuga yuko ngo bamwe baba ari abahashyi bishwe n'inzara, ariko ngo barahoze mu gisirikare cyo mu bihugu byabo, barangiza rero bakaza abaje mu byo navuga ko ari uguhaha cyangwa guca inshuro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gisa ni icya arushye cyangwa se icya wowe. Aba banyamari rero tubabwire ko ari aba banyamari, ari aba basenegari ngo ntago boherejwe na leta zabo cyangwa se ibihugu byabo, ahubwo ngo abaje ku mugambi wabo w'ubuhashyi. Akaba rero n'ubundi ngo baje ku giti cyabo, aho ngo bagiye barekritwa, hanyuma rero bakaba baje mu mirwano ahangaho gukorera agafaranga ka Kisekedi. Reka twerekeze mu Rugezi rero turebere hamwe bivugwa yuko aha muri Rugezi naho hiriwe imirwano kuri uyu munsi. Amakuru yakomeje gukwirakwizwa mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera hafi aha muri leta ya Kongo, biravuga ko habaye imirwano ikaze mu Rugezi hagati y'abarwanyi batwirwaneho n'abazarendo bo muri Mayimayi bayobowe n'uwitwa Ngoma Nzito. Amakuru rero yizewe aturuka ngara avuga yuko aha ngo nta mirwano igeze ihabera hagati y'aba abarwanyi bombi. N'ubutumwa buturuka ahangaha tumaze gukesha imboni yacu iherereye ahangaha, abivuga yuko n'ubundi ngo iki ari igipindi kiriwe gikwirakwizwa hirya no hino, ariko amakuru yizewe nuko aha mu Rugezi ngo nta mirwano yahabereye, ahubwo iki kirere cyaha ngo cyaje kunyurwamo n'indege yerekezaga mu bice bya Mwenga, ariko nayo ngo ntago yigeze irasa. Amakuru rero akaba avuga yuko kugeza ubu ngubu mu Rugezi ngo umutekano ari wose, ngo nta mirwano yigeze ihaba uyu munsi. Kugeza ubu umutwe twirwaneho ukaba ngo ukomeje kugenzura uduce twa Rugezi, Minembwe na Mikenya wafashe kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ibyo rero bikaba byarakurikiye ibikorwa bya gisirikare byari birimo bari barimo barwana abirukana abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, FDNB na Wazarendo. Reka mbabwire yuko n'ubundi mu bice bya Ituri n'ubundi hongeye kubera imirwano, hongeye kubaho kurasana. Abarwanyi bo muri Kodeko bakaba bivugwa yuko ngo bongeye kugaba ibitero mu abaturage, ariko bikaza guhoshwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka ngara avuga yuko n'ubundi ngo abitwaje intwaro bikekwa ko hari abo mu mutwe wa Kodeko bongeye kurasa mu baturage, ariko kugeza ubu ngubu ngo bikaba bikirimo
gucekingwa neza, amakuru akaba akirimo kugenda tuyakurikirana neza kugeza ubu ngubu. Reka twerekeze muri raporo zivuga cyangwa se zigaruka ku basirikare b'u Burundi bakomerekeye ku rugamba, bari gushyirwaho agahato gateye ubwoba, abapfuye bagashyingurwa mu mashyamba abahekeranye. Amakuru aturukanga muri bice bya Kirungutwe na Kasika muri Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko abasirikare b'u Burundi bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane, nyuma y'uko ngo abarimo gukomerekera muri iyi mirwano barimo gupakirwa byihuse bakajyanwa za Kisangani na Kinshasa, kandi ngo ku gahato gateye ubwoba. Ubyanze ngo arimo guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ikindi nakubwira kandi nuko abarimo gushyingurwa, no kuvuga abapfuye barimo kurasirwa aha ku rugamba, ngo abarimo kugenda abahambwa mu byobo abacukuye amashyamba ya muri Mwenga. Ikindi kandi ngo abarimo guhambwa bahekeranye mu by'ukuri. Mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu, ndababona bakomeje kugenda mutwoherereza ibitekerezo byanyu, mugende mutwandikira mutubwira naho muherereye, hanyuma mukanya ndaza kubicishamo amaso. Nimero yacu ya WhatsApp nayo irafunguye, nakamenyetso ko guteranya 250 ndakwibutsa kandi niba uri mushya hano unyemerere unkorere subscribe rwose, unkorere subscribe. Ndashaka nibura abasubscribers bagera ku 1000, kandi birashoboka kubera yuko imibare igaragaza yuko abenshi mudukurikira mutari mwakora subscribe. Birashoboka yuko mwabyibagiwe, birashoboka yuko muri mu bintu byinshi, ariko unkundiye ukaza kuvana nkore subscribe, uraba ugize neza cyane. Reka dukomeze n'aya makuru rero yizi raporo. Amakuru akaba akomeza guturuka mu bice bya Kirungutwe na Kasika muri Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aragaragaza ko abasirikare b'u Burundi bakomeje gushyirwaho igitutu gikomeye cyane, mu gihe ngo bakomerekeye muri iyi mirwano bari gusabwa kuba bajyanwa mu gihugu cyabo bakajya kuvurirwayo. Aba ngo ugize gutya akabihingutsa abari kumubwira yuko agomba kujya aho bamuyoboye, ndetse ngo yazamura umutwe bakamurasa. Ikindi kandi nakubwira nuko ahangaha muri Mwenga abasirikare barashwe mu mirwano bamaze iminsi bahanganyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubu ngo barimo gushyingurwa mu mashyamba ya muri Mwenga, aho ngo harimo gucukurwa ibyobo abagashyingurwamo ku buryo buhekeranye, kandi ngo ari benshi ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Abaturage bo muri ibi bice rero bakaba batangarije ibitangazamakuru ko ngo ahangaha bakomeje kuhabona imirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi iri mu bihuru, bikaba bikomeje kubatera impungenge. Ikindi kandi ngo uretse aba bari kuboneka mu bihuru, abandi ngo barimo gushyingurwa mu byobo byinshi bikomeje gucukurwa mu mashyamba yaha muri Mwenga. Kugeza ubu ngubu rero ibi bikaba byongeye gutera ubwoba abaturage abaherereye ahangaha. Amakuru rero aravuga yuko ngo apfa bari kurasirwa ahangaha bakomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Abasesengura mu bijyanye n'umutekano na politike na diplomasi ahangaha mu karere k'ibiyaga bigari, bavuga yuko ibi ngibi bikomeje kugenda bizamura ibibazo bikomeye cyane, byongeye ku umuryango mugari w'abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira, nkubwire ko umwuka wongeye kuba mubi kandi ibintu byongeye kuzamba muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Umutekano wongeye kuzamba nyuma y'imirwano n'intonganya hagati
y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanya kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abaturage bo mu bice bya Kiribasange na Mutarure baravuga ko bamaze ibyumweru baryama badasinziriye kubera urwikekwe rw'uko hangana ubundi ngo hakomeje kugenda habera imidugararo n'imyivumbagatanyo. FARDC na Wazalendo bakomeje kugenda bakozanyaho. Abahunga rero kugeza ubu ngo ni benshi, ibikorwa by'ubucuruzi birimo kugenda bigura intege, amashuri ngo nayo arimo kugenda abigura intege. Abahunga ngo ni benshi, bakaba barimo kwerekeza mu bice bya Kavimvira no hafi y'umupaka wa Gatumba ni mu gihugu cy'u Burundi, aho n'ubundi ngo abarimo kwerekeza kugira ngo ahunge iyi mirwano ikomeje kubera ahangaha. Reka tugenda tunagana no ku musozo, mukanya naza twerekeze muri Masisi mbabwire yuko hongeye kubaho kurasana. Ese kukurasana kwabereye ahagana hehe? Mukanya gatoya ndaje nako tunyarukireyo, ariko ni munyemerere mbanze nerekeze mu butumwa bwanyu butandukanye. Reka abantu turi kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, ndabona ko mukomeje kugenda mutwandikira. Ndabona yitwa Francis aravuga ati ubutumwa bwawe twabonye. Uyu nawe yitwa Mugabekazi arimo gusengera abarwanyi b'intare za Sarambwe, avuga ati ubutumwa bwawe nawe twabonye. Abandi baduhaye ubutumwa, hari uwitwa Jean Claude Kwibuka aravuga ati merereye muri Sudani y'Amajyepfo, ati ndabakurikiye 5/5 ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp mwagiye mutwoherereza twinjiyemo. Hari uwitwa Wiragiye Jean d'Amour nawe aravuga ati merereye mu gihugu cy'u Burundi, ati ndabakurikiye. Pascal aherereye hehe? Ni Kampala muri Uganda, aravuga ati nanjye ndabakurikiye 5/5. ariko uwo muvandimwe witwa Emmanuel Nitanga umudusuhurize rwose, inshuti yacu magara hano ku Ibendera TV, ariko ntago mperutse kumubona. Mudusuhurize cyane rero n'inshuti zacu zitandukanye ziherereye aho Kampala muri Uganda, mwese twizere ko mumeze neza cyane. Hanyuma umwari Linda ati merereye mu karere ka Karongi mu Rwanda, ati ndabakurikiye, urakoze cyane. Uyu yitwa inde? Yitwa Samueli, yitwa Sam Mugume, aravuga ati ndi mu gihugu cya Kenya, uti nawapenda sana. Ubutumwa bwawe wohereje mu Giswahili ugira uti nawapenda sana na wasalimia, natwe turagusuje cyane kandi twifurize kugubwa neza no kugira ibihe byiza mwese. Reka twizere ko rwose mukomeje kugenda mugubwa neza aho muherereye. Reka noneho twerekeze kuri YouTube. Ubutumwa bwanyu ndabona rwose murimo kubwohereza ku bwinshi. Hari witwa Herbert Mukeshimana aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu niyo atabyandika maze kubimenyera kubera ko ubutumwa bwe abutwoherereza kenshi, inshuro nyinshi rwose tuba turi kumwe. Rwose wamaze kuba umuntu windane cyane, nawe rero uravuga uti turi kumwe 5/5, uti ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkunda amakuru yanyu, nkunda mama 23. urakoze cyane. Hari witwa Ezekiel Mutayega ati mwiriwe neza umunyamakuru, turi kumwe 5/5. Ntago watwandikiye ngo tubwire aho uherereye. Hanyuma uyu yitwa Herbert Mukeshimana niwe wagarutse avuga ati abarundi nibasubire mu Cibitoki bave muri Kongo. Wakoze cyane ku butumwa bwawe. Hanyuma n'abandi mukomeze mutwoherereza ubutumwa.
igihe nkiri muri studio ntago nshobora kuburenza ingohe. Reka rero twerekeze muri inkuru yerekeza muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kuba uyu munsi muri Masisi, akaba ari imirwano yahanganishije abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Ikaba ari imirwano yabereye ahazwi nka Kazinga mu gace ka Kivuye na Murema. Hakaba hongeye kumvikana amasasu uyu munsi, n'amasasu yumvikanye mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Akaba rero bivugwa yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana n'uruhande rwa leta ya Kongo. Akaba ari amasasu yumvikanye amasaha yo mu gitondo cyo kuri iki cyumweru hangaha muri bice. Abaturage bakaba barimo guhungira hitwa Ikicangano mu misozi ya Katare. Bavuga yuko rero ngo ahangaha FARDC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu ntituramenya ibyavuye muri uku kurasana, gusa amakuru aravuga yuko kugeza ubu ngubu uku kurasana kwaje gucogora, dore ko barasanaga ngo barasanye mu gihe kigera ku masaha 3 yose, ariko ubu hakaba hongeye kugaruka umutekano. Ngibyo rero ko byifashe, reka babwire ko tuganye ku musozo w'aya makuru, ariko ntarava muri studio reka ndebe yuko hari abandi bantu bashobora kuba baduhaye ubutumwa kugira ngo ntaza kugira uwo nigana ijambo. Ndabona nta bundi butumwa mwigeze mutwoherereza. Hanyuma rero nimunyemerere mbashimire, bifurize kugira ibihe byiza, mugire ijoro ryiza, muze gusoza ku kwezi kwa 11 mu mahoro, kandi muzatangire ukwezi kwa 12 mu mahoro. By'umwihariko muzakurikire ibiganiro n'amakuru ya Ibendera TV. Ukwezi kwa 12 kuzababereye ukw'amahoro n'umugisha, muzahaye kandi muronke Imana izaba arebe neza. Nitwa Mukada, ni ku Ibendera TV. Ubwo nanjye niba hari byo munyifuriza kuza aronka muri uku kwezi tugiye gutangira gushyashya, muraza kugenda mubinyandikira ibitekerezo byanyu, dukomeza kubiha ikaze. Hanyuma ariko kandi abantu abari mu buzima butari bwiza, ubwo ndavuga abarwayi, ndavuga abarwaje, ndavuga abagize ibyago byo kubura ababo, namwe tuba tubazirikana kandi tubihanganisha, mbabwira ngo nyuma yo gukomera kw'ibihe ubuzima burakomeza kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ndabashimiye rero kandi mbasezeho gutyo, mugire amahoro n'amahirwe, mugire ijoro ryiza, Imana iba arinde.